Hello Bab Song no to no sini banya je Tom son deber ma khoroksa bo singer eutei songwriter compose ro bo khayo ni hende ba sini jagi tongmani fia babini o koyek din salo bo social media wo bini Facebook ni hoite bo tamni sana na kya message khakya abono anoro ni thani sre sre ke pore khna nai te abo bahai chada cha chaya abrong no bonong thani ang sre sre ke cheri sanai Nadi sakani bo saini se puskaka jere rok ni hostel missionary rok education khaiwi kariba tamoni jisuni kokma phurungbai brainwash khaijak hai aboba circular ble porima jaga dormoni kono jaga kore I concern this type of Christianity hini bo saka min akok ni bising ting ngake bo abono sana nayo je missionary school hini kaisa kotor ke sini jagi tongmani fiaba aro Christiani kok eba jisuni kok no belai joli honi abno no sawa bini opus ni kuisini lukuro ko ekjon na tongmalia abni te no borok bo pus khaya je asum rogo hanke Christian rok fano poriti mutani mungi prema khaya tiba montro ma poria tiba hanke ba missionary school bo Christian rok ni si hanke borok ni niyam no ma palok sinaita Hindu Christian Muslim se safano gender agency hanke ba missionary school se poru hanke borok ni discipline rizak abno rothar ma tong sinaita hai hini pus khairika te bayap song na rok buskang ni sini ta khok tom chon da ma bo pus khai mani te na ro biso jara te ko bui ungjak te kaham eba saya da ungjak aborong na ro comment rok khai sadi tabu judi bini pus khai mani bising te sing sana thangka hangke sana kala yuje outing missionary school lo sini Christiani cholu no baksa phia ba a Christian cholmate bor just bong ni school ni hoite bong discipline khayo phia ba borok ni buni life no control khai Christian no habde hini abo to khayable hede bana gangkem amte kha discipline khama bai abo just discipline school tong sakse bong no furongo school kring gat school ni life pai khanga to tei bor to kemna control khayable e gangke bini opus khaman bising tingka anga saya angjago abo no ni tamo one sumu amano comment rokhai sadi bai apsang te ota kutom sondew mani pusno lugi baksa kaham eba baksa hamya to test khani abo to saimano to ek maya abin bisingo no je test khani lukurong ni ko pulani ngangke Christian rok America wa thangdi hine ota kok saka te aboni no reply roi saka America thangyak nai ini masa no khnang English medium ta pharangdi Te bin tao te po reply ka Christianity is all around the world. Christian is not only for America. Aw sa tha kang ge sin Christian America wa simi tong ya. Dot to sin wal ro mu jot to jagan tong. Christian mane je amde ko ya je sing. Hindu rong na hamya phunu goi tong ne de bana. Abo ja jan ja believe khaimani nang Christian eba Hindu phunu te. Ta kaisa nga ge sin ta khotom son level mane jude bino pus je khaimani je Christian no target khaimani ab kaisa ya tam ge sing ken ke religion kaisa te sing target khaima sa ya tam ni ge sing jot no jan ja dalin ja bisas khaimani tong basa kahamwan sumano baksa hamya puno hawan sumano opong no te hede bana Inge opportunity buite bo comment khaka sapati prasa hene government school lo kheta mani bagi saraswati puja mar hene bin kongno reply likha saya lab kare khisane rokno hine bini porete bo comment khaka abonota aw ju santha angke government school ko bisakse bong borok tongote hindorong ni bo bisakse kabang manu mate pala jaw fiabas kebo sin Christian hoite kebo kokte sene kare hede bana abono sengke ni ke ken religion no hamna funu kok sanani kok kre abono no sengbu sina kalayo bayap song tabono nukhana siniti prasaro koi ekjona borok tabuk sakhamya o takhono bamui tongmani e abong kha sini khumulung kherengbar hospital ni borok sakhamya angai tongmani wo borok jibi wotlangnani hine ambulance nawoi thanani naipurungangke ajagani do hospital ni doctor rok eba ambulance gari no hanyo gobang khai berejak aba tontoni jak fia ba ai ambulance je pur nangpur hungang ke nadi no nuki mankhana boro busuk se doga khulugut nani try khai fia ba na ke bo boro phai doga khulba na ka eba doga khuluk jagya tamni ke nadi asa bunum ambulance tongoi tam dab jodi singsi ni jini boro ni bagai se sing obo o ambulance sung help khaima jago sukma yang gang ke sing tam kam hede bana ambulance tam kam ba sung je sin emergency nangpur sing phatpa tangnani sing jin gari bai thangmana ka to sing ambulance tangnang la kamu fia ba ambulance ka se emergency wa thanani aboni bagai fia ba ambulance tongpono goi sik pura hanyo pok kunpun su ge dawa khulna ka dawa khulu jagya fia ba jan doctor ba ke bonung jak phaya o video no nugoi je bui comment khaimani no abono reply saka biroji tiprasa dev mani sin ta ku khorasa ta joleti ang je khnama se do sano
referee ma balukha hinufia borok thangya aro edisino narak dihin sapu kubudi Simon suya ang ulo lamao no langma chokha o takhu fia edisini sakhamni barjanai ro bo sikang no che khanya nango tabuk wa suya obo hai gotona beba gari se hamya hine o takhuni komite hinge sing saimangkha je bo associate to saimia fia ba je khanama tengan ke o je takhuk song bini nokni borok o edisiwo no nak dihin form gbo refer khaira honani nangya ni saitong form fia ba ulo hangke lamao no langma chokha ni saka abono tinyo tebo sawo je fia edisini sakhamni je doctor eba nurse rok borok bo pulao no sikang che khaina ni nango tamni ganke obo hai ungmani tini ya khana ya waisa ye baya kabama bano je sini ambulance rok bo samung nampur ke chugya hanyo kabama tongfuno fia ba akamu su gyangke tamo kam ba hedbana abono tinyo bo sana kya Abiri missing thing asung sanam sunga sini minister rok je sini administration no borok date no amti rok no action nana te tam ding kangke sing somonyang puru ambulance rok maya kangke sini kunu thikri puru tamung thang abono tinyo kama ke jajai eba prepare khaitona ni bagai Bab sonodon saimana je sini 4 pillars of democracy tong hedbana sini India o 4 pillars of democracy tong a 4 pillar ni puila angka legislature second angka executive third angka judiciary fourth angka press eba free media hedbana tabo santhaka angke je free media eba 4 pillars ni press abo to saimana abo tamna media rok no te a media ni samong tamo borok angka sini sing luku rokni eba public rokni musung mani tamo angai tong sini society wo abono no kokti sawi borok funuknani te kuna beser tamo hamya choli tong abono expose khai funungani te sini society wo tamo develop angai tong te tamo no te sing tabuk buskangni ago witrang mana e abo hairong no sing sin thani public rokno phungnan te sin public ni question rokno buskango srai ke answer roi sini minister te administration rokno sing bongni thani sini kok phunugini sogini e abono te sini media rokno samong khayo hedebana pipe song no nogi mankana sin dar modu poto korok se media debo news channel loksa logo abono na de bin am video no nogi no tam wan so se bo am dige daba meaning khaye bo tam phungna na kyate santhanga ta hame to sanak kore fia ba amti harano no khangke sini media roni ba ke kono man chamang kere te buni mokol lokoroni mokol logo borom kere hayam ti hebo ngai thangu sini media roni samong ka sen kaham hamya no phunani fia ba abo dama meaning amti he video kono kaham serung bukere uta hamya serung se phainai hede bana aboni bagino sini lokorok norok obidon no gita wansuk non wans mung rok ano comment bising tis sadi amti hai video rong no go sini ta khok bo khoraksa bo content creator bo amti hai rong no go bo sagakliya fia hamya bo hinya ta funo sini khlai tai means media ni khlai tai ta mo bo abono no sanai na kya bini hothara no sansra se khana manai abon ano video no pa sak nai to ni lokoro media no hinjago fourth pillar of a democracy especially chini desokai chin desh ni fourth pillar of the country hinjago tai tinta pillar ka tama legislature executive tai kaisa kai judiciary ke legislator to not joton saimon aro phayo parliament ni gete sini state assembly tai sini TDADC bo aron khobjago legislature to an pore phayo judiciary to chini supreme court first to an pore high court district court the lower court to no an phayo executive to phayo chini first to kana prime minister abon pore khabin cabinet minister an pore khai chini je chongjak jotono borok je chongjak elected representative borok jotono executive ni under phayo abon pore se phayo chini bureaucracy ke tongo je administration chaluk nai chini IAS officer rok jemon chini tripura TCS officer rok ei kumin officer je administration level kaisa samung khaitonai borok no khobjago executive abon nor onekjon saimono abo ang saka because chini mo charta pillar tai kaisa kata unofficial je charta pillar khobjago media press no ka power dija kaisa freedom of speech and expression in constitution of India wo article 19(1)(a wo hinkai aro onek no power rijak jeng individual bo jeng expression khainani hinkai chini responsibility bo tongo kaham media ungkha je question khainai sarkar no je power tongnai no question khainai hinkai je public ni tei kokti sanai information dinai public no je kubui information dinai hinkai
তাই এক্সপোজ খাইনাই যে চায়া চলি দं সোসাইটি ইংথুন পলিটিক্যাল ইংথুন দেশ যে চায়াং দं আবনো এক্সপোজ খাইনা আবংখা রিয়েল প্রেস রিয়েল মিডিয়া রিয়েল ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন আনি মতে খাই ইনকাই ত্রিপুরাও তো নরক যতন সাইমানো जों চিনি অর বাহাই নিউজ ইনকে বেশি নাইজাক আবেনো মিডিয়া রক আতিনো ফুনুগো जों চিনি পাবলিক নব জিন পাবলিক যে নাই বড় আবনো মা ফুংনাই বলে ইনকাম বো কিসা মাংনা ফান্ড সিকরে ইনকে বটকে ইনকাম নাই আবো কক খাতিনো বংনো সিমি হামিয়া ইনকে ইংয়া ফান্ড সিকরে kaham camera kaham mic kaham reporter kaham trained journalist training kaham hazak journalist nahana anchor nahana atibo fund nangbla fund karini baino ungwa haimatong atia khai media no onek power tong media culture no chini culture no teo kaham ke funukmano national level jodi kaham kaisa chini media kaisa organization tong khang de wansugo tau to kam choli tong jotono agogoi phai tongo kaham no tabuni younger generation no mibo ang kaisa nuka homchang news ni tabung simia bongni first boro je first start kheka apun sima bongno social media follow khai tongo website bo tongo inkai YouTube bo tongo Instagram Facebook ro onon nukna inkai boro research khai onek news siu desa pano desa issue desa news no pan phatcha sia views ni bai simia kisa time na hari boro abono research khai kaham ka onek sio tai ground reporting onek strong boro sikla ko tepon onek kaham ground reporting khai এই কুবিনি কেসাম নিউজ চ্যানেল বো যত কাহামনো খাইবে ইমপ্রুভিং তঙ্গ ইমপ্রুভিং ya hinmaya but ang bas koina musungo asino je kisa norok as a media nong responsibility tong do power jese tong asino responsibility bario atia da je jeng public no kisa kaham information inani inkai je advertise khain musung jotono মানে কোন ওয়ান শুয়া বই কারণ চাই রব নাই তঙ্গ অনেক গেমলিং নিতেই যেমন লটারি বকায় গেমলিং টিব অনেক প্রমোশন নুকজাক তং जों আজকাল মো 1-2 বছর ইনকাই গাড়ি কম দামন হামানো এই নাহানা মুসুং গাড়ি ওন খাইনা তো কাইসা তিন ইমাং তিন মিডল ক্লাস নিয়া তেদা গাড়ি কাইসা মানে দেখুন মতিয়নো অনেক ইএমআই রগ কসাই থামবাই বড় ইনকে সিভিল স্কোর হামিয়াং থাকাই উলো চিন টিপ্লাসর লোন বনা হামিয়াং থামো সিভিল স্কোর এবার নষ্ট থাকাই লোন মানা রক অনেক কষ্ট আবেনো जोंखाय दा মায়া লোন আতি রকনি অনেক কমপ্লেইন দङ অনেকজন বরকনি ন গেতাই কাইসা কাই তো जों কিসা এথিক্স টন নাঙ্গ প্রমোশন খাইপনো কিসা মানে চরাই রব নাই দङ okra sakra robo nai tongo asuk double meaning ni tei khaya kai sanai haima tonga khai baki bong icha abo bong channel bong icha my life my rules himani abo kubino agi social media onek famous ka my life my rules rokni ke my channel my rules so abon tei angkun santhe abo an ka suggestion che chaja khaiba one song nai di chaja khaiba kunungya nungbai ani khun dusmani kare angbo kebe dusmani toni nai borokyang ya asino sanamu sungo or else chini media onek jono kaham samu khai tong tabuk chini kok borok media specially tebo agong nangthun tebo kaham fund manangthun sarkar na hoite tai tebo educated reporter educated anchor rok phainangthun kaham equipment manangthun ta infrastructure bo kaham mana Bye sona video na choksa khangke like comment share khain ta porite je anjana ta subscribe khaje kono kha khanya subscribe rokhay rawan ne jotonna na hambai